Ja kad puknem, ja ne vidim nikog. Razumijete? Ali se sklopim sam, odem neđe i unutra me tako raznese. Znači, ja bi više volio da izvadim sebe ovako, da izvadim i da ga razbijem, da ga uništim. Ali kad ne možeš, kad nije to taj rat, nije taj rat, nego to je unutrašnji rat. Znači, to je nešto što Allah zna i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kolika je to borba, koji je to opstanak. Znači, da ti opstaneš, da ne oštetiš nekog, da ne ukradeš od nekog, da voliš svog brata, da mu želiš više nek sebi. Znači, to je meni taj rat koji je puno veći od svega. I vjerujte, možda je droga, znate kako ću vam, meni bila samo priprema za vjeru. Da bi upoznao neke stvari, da ne bi kasnije išao interesantno, tražiti nešto. Ali samo Allah i sežda. Sežda je nešto što mnogi ljudi danas, ko što kaže Hafiz, ne postoji nevjernik, svak vjeruje nešto. Ali sežda je nešto što čisti. Allah čisti preko toga puno. Kad mi je najteže, ja u huju kažem, Gospodaru, pomozi mi, ja ću izluti. Ne mogu više, ne mogu ovo da trpim. I ko da nekako ljud govorim prema Gospodaru. Stvarno se prema njemu ružno govorim. Ništa njemu ružno govorim. Nego tako jako dovu, tako je žestoko kažem. Ne prođe 5 minuta, ja sav radostan. Oblio me neki rahmet i to sve. I onda opet. Jer mi smo svi ko jedno sjeme kod Gospodara. Ne vidimo se nikako. Evo ovo, vidiš se skroz malo. I sad ti nešto digneš ruke i Arabi, daj mi Kako mi njemu izgledamo? Jedna stvar što najviše volim, kaže Allah Đelešanu, kaže kad meni moj rob digne ruke, ja se postidim da mu ne dam. Komu da ja robujem osim Allahu? Ko je mene doveo ovdje? Niste vi. Allah sam otvori put, kaže idi. Znači, ko mene hrani? Niste vi sigurni. Ko meni daje odjeću? Ja sam zvučnike dobio od svog gospodara. Možete vjerovati da sam ja išao tražiti zvučnike za 250 maraka, dobio sam 2000 vrijednost njih. Za 250 maraka. Zamislite koliko je milosti. I zamislite sad meleci dođu i kažu Adnan hoće zvučnike. Pa zar nema jedne? Kaže hoće još jedne. Podajte mi. Razumijete? Ja dobijem još bolje zvučnike. I još odvalim muziku. Znači toliko me obraduje na različite načine. A ja sam taj koji malo zahvaljuje. Ja sam taj koji se malo kaje. Ja sam taj koji nekad sam po sebi znam ja nešto. Čuj, ja znam nešto. Ja ne znam ništa bez njega. Ne mogu misliti bez njega. Ne želim 10 minuta provest bez njega, a ako provedem 10 minuta bez da ga spomenem, ja sam kriv za to. Ja sam kriv. Jer malo razmišljam o tome koliko mi je dao. Malo razmišljam koliko mi je na uslugu. Kompletan život koliko mi je dao na uslugu. Malo razmišljam koga mogu obradovati. Malo razmišljam kakav će biti posljedica ovoga sad. Ja malo čovjek razmišlja. I zato uvijek moraš moliti Allaha da oprosti. Jer oprost nas čini. I samo kad kažeš estakfirullah, sve se svuče dole s tebe. Hafize, evo Adnan je zaista svijetao primjer čovjeka koji je izašao iz tamne strane. Ja bih voljela da vi prokomentarišete. Evo ja sam zaista ostala bez teksta na Adnanovu priču. Da prije toga ovo sam ja govorio nekoliko puta ovako kroz druženje i tako. U razgovoru s Adnanom, pošto on voli da to pretoči u tekst i tako da napiše kako je šta proveo život i tako da, to je mnogo važno. Između ostalog pitao me jednom, kaže, hoće li biti Hafize, hoće li biti zvučnika u džennetu, znaš? A ja odgovaram onako kako treba da se odgovori. Kaže gospodar u Kur'anu, lahum ma yasha'une fiha wa ladayna mazid. Mi, kaže, oni će tamo imati sve što zažele. Pa rekao, ako ti ne upadne zvučnik, dobit ćeš. A možemo li mi evo čuti dio neke tvoje izvedbe? Neke moje ne, od Allaha može. Da, može. Može od njega, sigurno. Malo ću staviti u kontekst. Zove se, Memorije se zove. Izvinite, ja se ne mogu više krčiti, iako sam se oznojio, ali ja se ne mogu više krčiti. Pravo, oznojio sam se malo pa da na kameri ne vidim. Htio sam staviti to na papir, nekako kratko šta je o tome, pa ću krenuti, pa ću oba dva dijela tako ljudi. Kad se sjetim uspjeha ili tuge, iz dubine duše me bolovi se bude.
Svi oni dani sa drugovima vani, piješ, biješ mozak, moliš za rosvani. Sjetim se ulice, nekad bila je čista. Danas miri šeitana na svakoj cigli blista. Djeca plaču, mame zgrade skaču. Niko bori se više, svak bira borbu kraću. Kaže ja ću jednog dana da se skinem. Probavam, ali ne mogu, pa da izvinem. A muke živaca stvarno mi je dosta. Da počnem opet, bolje baci se mi s mosta. Moj život više košta od onog što šeitan mi nudi. Ne želim biti bačen gdje je plać škrgut zubi. A ne trubi, cijeli svijet se je pomako. Pitaju se kako, pa stari je ovako. Ko čuje ovo, molim srcem neka sluša. Kad pomislim na prošlost, zaboli me duša. Bog me stvorio, bez oca sam se rodio. Svoju jadnu mater, dupo sam umorio. Zadnji komad kruha radije meni je dala. Ostala gladna, na nogama jedva stala. Čistila me prala, voljet me je znala. U svojoj mladosti nisam rekao joj ni hvala. Kušnja pala, opet jako je obolila. Nije mi ništa, uvijek je govorila. Nadala se u mene da ću doktor biti. Želuci bit će siti i suze neće liti. Ali ja sam izabrao malo žešći put. Skoro cijelu mladost ja trču isti krug. Droga, alkohol, cure i pljuga. Ubacio sam film da će mladost biti duga. A za druga ja uzeo sam heroin. Koliko para je ošlo ne mogu da izbrojim. Lago varo, otimo i kravu. Digu ruku bi na brata ako para ne bi dao. Zatvor, komuna ili popravni dom. Gdje god sam bio je napravio sam lom. Ko da svijet je moj taj prah je učinio, nikakve želje da toga bi se skinuo. Svaki dan trebao mi je gram, u podrumu barakama uvijek bio sam. Vrtio sam film da samo jednom se živi, ja sam perfektan, a svi drugi su krivi. Nikome ne šljivi, svakog ružno sam gledao, od svakog bi uzo, a nikad nikom ne do. A sve trebao da kriza ne bi došla. Cijeli gram bi uzo, još me ne bi prošla. Hladan znoj oblio bi tijelo, povrćao bi bubrega, lice mrtvo bijelo. Suzave oči trese me po noći. Zora polako će svanut, u kostima me koči. Šaku tableta, litar viskija preko. Normalan čovjek toga bi krepo. Mozak ti zuji, pojma nemaš gdje si. Aktiviraju se živci i unutrašnji bijesi. Počnem klesti, psovati, razbijat. Gristi, plakat, samo sebi smijat. Probudim se zbunjen, krvavi go. Sav u hladnoći jer legao sam po 100. Obučen se u krizi i okrenem broj. Dileru kažem, gdje si drug moj? Hoćete dalje ovaj drugi dio? Hoću. Hafiz, evo možda da vi još prokomentarišete ovu bolest sa vjerskog aspekta. Neki dan nađoh da je sama riječ narkomanija. Nisam znao šta znači. Ono sve nešto spominjemo, narkomanija i tako. Međutim, pogledam u riječniku, tamo znači ukočenost, opijenost. Aha, znači to je posljedica. To je posljedica. Opijenost. I ne upade mi riječi Božeg poslanika kullu muskirin haram. Sve što opije, to je zabranjeno. I sada, dakle, nemoj sebe dovoditi u neželjenu situaciju. A rečeno ti je, dakle, kroz hadise je rečeno kako, na koji način da kada dobiješ nešto, kada želiš nešto, da to bude potpuno savršeno i zdravo. Ima uslov za to da bi se moglo, dakle, doći do tog zdravog, potpunog, čistog i tako. A to je da sve što radiš, da radiš u ime Boga. Radi Boga, radi njega. Jedinog, ni zbog čega drugog. Jer svaka stvar, svaki posao, svaki projekat koji počinje, ako nije počeo, dakle, bismillah, jel? On je krnjev, on je faličan, on je nesavršen. To je Božji poslanik rekao sam. Dakle, što će ti nesavršen život? Dakle, daj, pitaj sam, traži sam, šta je ono, dakle, što voli. Malo prije pričao Adnan, šta je ono što voli onaj šeitan koji se zarekao da će nam stalno, konstantno pričinjavati sve što je na zemlji da je lijepo. Pa sve. Dakle, ne samo droga, nego sve živo. Da ti predstavi da je auto lijepo i da je to nešto najvažnije i ti se zbog auta posvađaš sa bratom i sestrom. Zbog auta čovjeka